Amashomero mushanju omu district Ibanda niko gatungire ebyombeko na sente za school facilities grant omwaka gw'ebyesente ogw'2022-2023 aga gatongoziibwe omujokero wa president omu district egi. Amashomero agaba commissioned omuri Ibanda omwaka ogu habwo agayombekirwa mu 2022-2023 ni mushanju omwe niho harimu Karambi, Kangoma, Bukama, Rwatibare, Chani, Kajwamushana hamwe n'Igorade. Okutaho ebyombeko ebi ahamu district ebiri neiha aha musinge kandi ahandi erukumaririza ebyabazire. Stakao muzonegi ya Rushango ni maisa taunu kansona na Rushango ya Habuseri tumbekiremo amashomero ashatu irya kashatu ryombekwa rikakekwa umwaka gumwe bwene kumukureba eby'ebizimbe bisya mareba hariya nane nyuma y'umurigire kibani kimanyisa government egipaha hine cyekozireho cyangwa umununga. Omukutongoza project egi Kerebu twikirize RDC w'Ibanda ashabira abazire okongera amani omukushomesa abana kandi bejumbira mu program ya Parish Development Model babandi benda kurugo mu bworo. Omurukogu gwatungire miriyooni ya nigana ya 9 ko kamuzine tizirgarkayo nezo ko kamwizo kumwino kwigarrayo na ngaiza kuzikora myaka nk'ebiri. Bakuru b'amashomero nuboreka ngo hati obatungire byombeko ebi oburemezi bwaza kubaho. Oburemezi obutubaye twine bwajana kuba kandi cyo kucara munonga kitwesimisa no kugira ngo batuhereza na office abo ko office turire tutajine akutubire twine kabire katakutumara konka tutwagira omugisha murungi twagira office impango. Gashakwa Timose Mushabe.